Kardong pini bertar juk tha pini prime time news than bang pini lit monitoran pi aprang si bertang ton pen chipajur midam de aprang bertang kung pi arjik tha. All Party Hills Leader Conference APHLC son ton pen vote kirek amai ki pedopon. Manja di samalong NPP son ton pen vote kirek amai ki pedo. Borang peralang BJP sangat tupen masuk ini ngamai ki pedo. Koloni hemrong rang along CPI meletung mai kami. Samir sorong happy present dan kabon dapon abeli pu alam Kanada taklang tanglo. Bertang kung PRG get a pit putot bertang ton pen chipajur midam snang. Nomati constituency arlo pregjama de malong APHLC song tumpen MLA election of Harman vote kerekamai kang nipon. Lakha Kerner gap STH Hawar Kiat LAC arlo nomati constituency ke parlo pregjama dim APHLC Hawar Kiat LAC pen Assam Assembly kilikalong kacepati dunji abang pusuren kramsa Central Committee APHLC kongchun bang sar kirirong paralang itumpen vote kerek amai ing nipon. Jasamet bangso amay long alang itumpen kaning Jepon at engke bangso kilikalong nang pahay det pen hempre kaputak Assam masor nang deng det pulutang ke arpun pen GODG lapet nilitup election manifesto long kami sungpon lo puta alang itumpen mayalong ning Jepon. Den arong pen bertapang dapon jeng community News.News Karbi long. Manja ke parlo di sama lakhai ni sikarihan se polling station angkang NPPS song tumpen vote kiregamai kang nipon. Lakha Kresur ke Tipu LAC angkang di sama lakhai ni sikarihan se polling station angkang along hidim timung arong along National People Party mati NPPS song Tipu LAC penang kachdon a candidate Rajan Timung sikarihan se polling station angkang aradapan vote nang kacurek amai ing nipon. Bangso may long may pu Muniram Timong Pensi may Charipon Kongchon bang Ramat Timong Pen may kipalam te Jaipon Ake NPP candidate Rajan Timong kaning Jaipon ke NPP song highlight nang ke Radapan ong tunga ke Jayamar say Piponji BJP Sorkar ke Charipon ke Chokchila ke Jangtu petrol gas ador ke so highway alam Arbok Ponsi Radapan Arpong Tur Pring Pen votes ke hang kipadopon may pualam te pensi may mesin pen Manca pen bertapang dakwon Sonji Tiso News.News Karbi long. Ijang Karbi long ke parlo dongka mukama long sir mirso rong hang pi present pen kabon dapon abeli po asamis alum kanarjan pini adawapor dongka mukam water resource IB along kang pupon. Bangso kang pupon along alohiman ping pen nagachitong dun jutang tiri pikit tip keteng atiran maipi sangpi sonali teron pi bitong rang thama constituency VDC maipu ramson rong pi dongkamoka municipal board ward rongkhang lems maipu mongol bay commissioner jitu terang lapen prem terang atum chetong don. News Desk report News.News Karbi long. Puloni constituency ke parlo pulina hiti pen parchat hemrong rang po di malong di pula pen hawar kihat CPI mela song atum chingrum pet pen bahinia candidate a parman vote keregamai kang nipon. Puloni constituency ke parlo pulina hiti pen parchat hemrong rang po di malong lakha kresur kep di pula pen lakha krener kep hawar kihat CPI mel do an chingrum pet pen bahinia candidate a parman vote keregamai kang nipon. Bokolia District CPIML Mai Pusemson Kilingpen Mai Chariponsi Mai Chengpon Pangso Mai Long Alhisarpo CPIML National General Chunbang New Delhi Pen Dipankar Bhattacharya Assam CPIML Chunbang Rahul Sharma Dr. Jayanta Rongpila Pen Long Pipen CPIML Penangachadun Bokajan Pen Amlong Inti Dipupen Ronjit Kamsa Hawar Kihat Pen Ropi Kumar Phangcho Lapen Baithalangso Pen Pratima Inghipiatum Chetongdon. News Desk report News.News Karbi long.
Lumbajong constituency ki parlo borlang pher pi vomited hall along BJP song atumpen mas joining amai kangni pon. Pinilabang so mas joining amai long Indian National Congress pen bang inkoi so sen BJP along chepa ogdun lapen pini mai along chetongdun BJP candidate Vidya Singh England Karbi along Autonomous Council non kedobom EM Roton Teron Lumbajong VDC Maipu Vidya Singh England Jenfet Maipu Johnny Timung Yuwa Morcha Chunbang Rukasen England lapen borlang pherang kang PS truck Maipu Chunbang lapen borlang pherarat bang pharokethom sose chitongdon pen mayardi pidon Borlang pher pen berta pangdakpon Rup Singh Timung News.News Karbi Anglong Karbi Anglong Kosti Dangal at Tumbenche Patir Piponsi, Kechengsi Arnisia Parman International Kosti Dangal Difu Govwers Higher Secondary School Patua Klamalong Kipaman Pon. Karbi Anglong Kosti Dangal Chiek Pen KAKD at Tumche Patir Piponsi, Kechengsi Arnisia Parman International Kosti Dangal Tereni Paing Koyarni Difu Govwers Higher Secondary School Patua Klamalong Paman Pon. Bangsolong Ongdong State Pen Chipatidon Lake Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Punjab, Bhutan, Nepal, Bangladesh, Karbi Anglong, lapen Ongdong State Penta Chipate Don. News Desk Report, News.News Karbi Anglong. Ini berita lepas sekarang kanilong, tumai thakmi kardom.